North Korea kon nuclear threat amjing to lonin United States le South Korea ten asipai teu kisu khom na spring drill ti chu anapan tawin hi tu kuma achi la pi dingo kichu nahi achi sa kumma sa asanga azat thuma sipai le galman cha tam zon pan ala dingo hi Nisim li ni kho agi panding Nisim somnali chan chilading military drill hi freedom seal exercise tin amin vo vin hi North Korea te hin achi sa kum sang ni som legit kuma nuclear deal an hai sanza wapat nuclear galman cha ata asim jing naw chunga apu thading missile lama jong tanglova ha ta amatsal na amazing owa patip na jong tanglova hin chila pi jingu chu hi United States le South Korea ten achila piu kichu na hin adi aninga sunga hi North Korea te nuclear galman cha Hwa kon ki ven do ding la dan le Pyongyang nuclear puthei missile ho mahet do theina ho jil khom na anei dingo hi gamte ni military drill to kimenin North Korea in khoutah in kichu na hi gala dinga rehearsal ki bol hi ativ na hi hinla Washington in exercise ki bol hi ki ven do na fading bo hi ati na hi alangkhana analyst phabip kanin thil su hi gamkai sunga atha bia ti zatna so sa thaile VANNOI security lama flash point khat su do na chamlebit na suji thei a hiding dan ata alango vin hi Sunday Nisim thumni khun Israel top cabinet minister Benny Gansin Israel le Hamas ki ka thua Washington agavila United States officer ho to akimoto na sunga Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in demna ananizin hi Israel le Hamas ki ka hoi sita ang ki daw tha naw thanga sung ang lun ta jing wangin Israel gam sunga vai homte ki ka lunggel ki ba lona ki bung khan na lin che danin omdoi na hi Hetei khatsu Benny Gansi Benjamin Netanyahu adinga rival political leader khat hi jingwanga October nisim sagi ni khwapat Netanyahu wartime cabinet na la lut na hi Benny kalson na inavat sa chu United States le Benjamin Netanyahu ki ka a Gaza mi te chunga lunggel ngaidan ke ba lona ahung umjing to lhon hidingin gincha hi gincha num ta thulun in asaina Washington khupia Israel embassy chun Benny Gantz boycott ana bol na dingun thulut awmin ki sei na hi chule Netanyahu loihon ama chalo na hi Israel do na a Trojan horse a hi at hil jing of hi alangkana Gaza health ministry hon atha a report na pe nawa Gaza strip sunga thinato Palestine nam mi hi mihim sang somthum awaltai ativin hi Hamas galgu bonhona sainawa nidan som nilali sungsia Israel sipaiten Gaza kupia milham somko lakwa na that kinun chule som se gile se giwal amachan sa ovetin ngona aneyo vinahi chule mi jakhat wal jong Gaza muna 8 thalung namuna anathat ovetin ngona aneyo nahi Malaysian nipiten achisa kumsang ni somdali kuma Malaysian airline MH317 agay nalam ki helova tu ni chana atu chinche het na hinay lo na chunga wholesale na atha a hondo ahi kiding dai sa naw ana pung do vinihi hichi thil su chu tu ni chana VANNOI kidangta greatest aviation mysteries tia het hinalai khat chu hi Malaysia Australia chule China gamho ki thoa dangka 130 million wal sulu na chule kumni zian lu na tuinuya holna ananei wangwa imacha holdo na lol hinna ananei zolo anahi hetei khatchu hichi Boeing 777 len na chu January kumsang ni somdali kuma passenger jathumle somthumla ko na pu chu Beijing zona Malaysia capital akon Nisim gate kumsang ni somdali nia aniki pando chu kumsomzo giza againa ki henai lo an hitai hinla thilsu to ki mena hi
tha amu do thini ding thuthang to lona mi pitian tha hon do ding dei sa naw Malaysian government henga nge nale pondo na anane yo hi Indian Navy ten athanei naw su hat benadingin munpoi mota le kulta Maldives to kinai sa tui kulmuna base tha hondo na anei dingo hitai thilsu hi Mali government in India adinga lunglei umlota a Indian force wa hin soldo zo wa thilsu khat a hin chunga India te hin panmuntha hondo dan akuldan commanders conference hapu do ding atio hi hichi panmun base tha hin Indian Navy te adinga thanei naw Andaman le Nicobar tui kulmuna banga hata Arabian TP sunga pi beding ahi China chalo na hidinga gincha numta in tui pi chung hole avela gamho hi China ten hata athuzo zo na ding u to gon om ding gincha ni to hlona Indian Navy te adinga zong pansa namun China counter ball na ding poimota khatsu ahi kiti